a wala whaafonga. E momo atu I tātou tala, ua whaau ona tu ina mai I a fisoa soani, ma tūlanga e mo o mia le mamalu o le atunu o, e a ngaba lima ai. Le lato fo I whaasoa antoa I malatina ena o a inga ma pisinisi, le bei ona whaailoa le taitai o le atunu o, I le whelo inga ma le visenga o tustala I le whai unga le vai aso nei. Le whai unga le nei vai aso na fola si ai e le taitai o le atunu o ia fo I o le pale mia le sunga laule le mali atole o e teapula tai vao, forces need, nisio no o whaamnianga, nisio se leni o whaamatu atu nea e nisio o nanga, e anga va ai le mamanu o le atunu o, e no mai ai mo le atina inga o a inga, e le ngata fo I leo pisinisi, ai wa iai se tului, po o sina whaamama avenga, I se tau I titi, e mawhai ona tutongi e le atunu o, mo se vai te mi umi, e tu sai male no ngā tupe malato wai inga, o se awili linga le nei o le nei tala. No tupe wa tu inatu mo so soani I le mamalu le atunu e ala I no ngā tupe ese, I le ngata I no ngā tupe whatino ai, tūlanga tau pisinisi ma le awina atu o loi fafo, pena fo I tūlanga o no ngā tupe I tūlanga o le tātou whataunga o whanua ma whale ma mea mwa pena le tātou House Corporation. Ia malamata au pui tūlanga o le atina ena o pisinisi la iti le tātou Business Hub, o lo masani le tātou atunu. Mtau pu momoe wha manino ua wha matuu le tātou kapeneta, le tūno I tupe 3 miliona tā la le tātou Development Bank. E a mata ino ngā tupe a mata tu lusu wafe le se la wafe tā la. Ilona tului e 5%. Ma ufa tūlanga umalava masani e whenga iai ma ia inga wha vai tono o le tātou Development Bank ma na whainga e whai ino ngā tupe. Ma iei lau ilo longa ili o nei no ngā tupe e ile avanoa e tuatuelta e sfutausanga, lusutausanga e maltolu sutausanga e tong iai. Ala maua wha maunga nei no ngā tupe pēwha pēa ave application tonu pasia whai ia ingo le wha matu atu o tupe a wano ngā tupe. O tātou no ngā tupe mo nā 3 miliona tā la I le au whaingol no ngā tupe I le wā lusu wafe I se la wafe tā la. Se 10 miliona o wha matu atu foi I pisinisi la tau te whaia ngai ngoinga mo o loa awina atu I fafo I le tātou Development Bank foi. Le au whaingol no ngā tupe ma whaia na whausia mai se la wafe I le lua se la wafe tā la. O le interest po tului so soani no ngā tupe nei e 3% I le tausanga. Ma ua iel tūlanga e whaamawina ele ona iei security manaumia. Ona lewa mata no ngā tupe mai le se lau wafe I le lua se lau wafe. O iei foi le whaatulangana e fuafua le whaangaingoina ngā I lua sutausanga, tolu sutausanga, teimi whaatulangaina o nei no ngā tupe. Ala wha manino uma pēr wha pē ave tāusanga I tonu. Mai loa ia inga whaafanga wha vai. O le meta ua o le loa lau wha inga o le tupe in whaina no. Ia ma le interest. 3% I le tausanga le interest o le tātou 10 miliona leu mai ana whamtu watu. Tātou whalapa pitonga o pisinisi la iti 3 miliona. Ua whamtu ufo ia wā le vai vanga o tangata umai fia whai a lato pisinisi la iti tono le tātou atunu. I le vāle o le awhetā la I le sefuru awhetā la. Mai le awhetā la I le sefuru awhetā la. O le interest e 1% I le tausanga. Ma ua whaatulanga fo I tulanga uma e ia iai I le siri atu le tolu tausanga. Ia maisia ia inga uma wha le tupe pēr wha pēr e wha manuia ina lau tālusanga I tulanga uma o le a ia inga wha pitoa. 3 miliona o wha tulanga ina fo I le wha lapo pitonga pisinisi la iti. O le ngata whamnianga e pe ona wholosia le taitai o le atunu o. E wu whapea fo I se whamnianga po se whamama avenga ua whailoa le taitai po le li pāle mia. Mo a ingo I lātou e fia tālu sanga le tūlanga whanua e whaatau ina ia whaamautu ma alala ai.
le foi o fa i loa le fionga le li pa le mia le so soni mo a inga fia tal sanga a toi ma se tului ma walalo e fa pe na ona tutongi i se temi umi e fa atino ai le nonga tupe inisio tatou tala ua filifilia matofia le fionga fui mauna tui vai lolo foia e avea ma whaurulunga po ofisa sili o le matanga ruenga o tupe maua po le Ministry of Revenue o le fionga fui mauna tui o foia e le tau whailoaina lea tamali i sa ngalue foi ma au ona inisi o whaaptonga e pei ona ngalue i sa avea ai i teimi wa sola o teimi wa tuana ai e avea o se prestene po se whaurulunga le vaenga le sango a toi manisi o unanga sa ngalue ai e le tau whailoina foi lona to mai le tūlanga o le accountant lea sa whapena foi o nanga lua e nisi o whaaptonga whaatau stusia e ngata foi lea o tūlanga o tupe sanga lue o ia pe sa whidiwhidia foi e lona tūmalo e tau vai le whainga pālota lea na sei mawai atu nei lea so lua suma le iwa o kurso pita iane e le imanuia le tamu whainga pe o na tau vai o se sui o le vāinga whaupwhai le whaatui tui lea tua sa mawantasi mo lea whainga pālota lea na sei mawai atu nei i te iane o lea ua whidiwhidia e avea ma sui ma officer sili o le matanga luenga o tupe maua ina ua avanoa lea tofinga ina ua mahe ai le temi whaataplaa o le sanga lue i le tofinga ma toi whaasala la winai lea avanoa. Ua whailoa le taitai o le atunu o ia fo i o le li pa le mia le whaamalo lo le tu mawai leo le suiso upu ale malo o ia leo le fionga na nai tu le tufunga labe lea na ngalue o se vaenga e whaurulu iai ia le ofisa whaasala lau le malo i le vaenga o le so upu o le tūlanga na tūlai mai i le se o whaasala launga na tuina mai pe o na whidiwhidi ai ia le ofisa sili le matanga luenga o le soifua maloloina lea na mafuai o na whaatino le whai unga e pei o na whai loa le taitai o le atunu o se wililinga le nei o le nei tala. Ua whamalolo le tu mau le so upu le malo. Au whanga solo ai le suenga le mta upu le nei na ese ai le whaiunga na tapena ka peneta ma le whaiunga na whasala la wina. O le nei mta upu sa le te tau na tūlai mai peitai. O iei le tūlanga o le ese ai o manatu na mai le official ka peneta. Ia ma mea na whasala la wina. Mai wo manatu e ui pe yalo le tula fono e mala le proses e tango fia imta ufa penei ina ia manino lelei ia pola al tulanga no o ia il mafuanga na se e fa silanga ala tato press secretariat e pe ona sila fia le mai o ai o le fonotanga le ka peneta le na filifili ai ia le fionga ia pola tamaita ia June Louis Callan e ave mo officer sili o le matanga luenga o soifo maloloina ai na whaasala la wina ele su opu o le matanga luenga le pale mia o ia le ua wha malolo le tu mau nei le fionga po le li foma ia takta to le foa biali o se vese na inga ma se le whaasala launga le na mafuai o na whaia le whai unga e tusa malo le tula fono ma tulanga whainga whaavai o tangata whainga luenga le malo le na mafuai o na whaia le whai unga e wha malolo le tu mau e tusai ma le tulanga na se o na whaasala lawina ia le whai unga le kapeneta. I nese o tātou tala a o tātou iai le nevai tau o fo inga o mea lofa tātou te tepa tau la ia tuai le o mai le pepe le karisimasi. Wa moli mawina le anga ia tu lea o leo o le malo au se talia po le Australia and Fellow Police ma tau a au atu disio mea lofa i le nofuanga o lo tau si ai ia whanau o lo sawaina po le nofuanga le to manga mo e popuanga tia. Na moli mawina ia nisio pusa lava e whaongaina e whanau o lo o pena o na tau si ai le nofuanga a toi mani tō ninga taalo e whaongaina i la tau. O se mea lo fatele le na tau aina e le vaenga o leo le malo au se talia e fesoa swani lea mo nai whanau o lo o tau si ai le nofuanga. E mai se, o le iai leo le tātou watunu upo le nei vai tau le lalolangi antoa,
e ta pena e wha manatu le fio mai o le pepe fo le Keresimasi. E se mai lea whaamdianga ma lea fo i whainga mea lofa na mōri mawina fo i leo o anto le pulenga ma leo whainga ruenga le company telefoni le Digicel. Mō la tau mo moli se mea lofa tupe lua awhe tā la a toai ma pusa o mea ta alo. Mō nai whanau fo i o lo tau sia le no whanga to manga mo e pōpua ngā tia. O langona le whawhetai ma loi mata le fia na sao no i aile presidente le to manga mo e pōpua ngā tia le fionga i asili New Lina Jang e whawhetai ia nei fesoasoani ma le anga le lei ma le anga lofo o Samaria anga le lei. Le na tawala mai le ngata o leo le malo Australia e whapea fo il company telefoni le Digicel e tu sama mea lofa ma seleni na taua o ina mō nai whanau a o tawaso o no tātou tu vai lea i le Keresimasi. Ma le tātou tala muli na muli mawina i le tūlanga o le maketi funga lei, leo lo whatau wina i fuo whaile leanga ma fonga tau mafo le atunu. Le mātango fio le tele o le mea manta e peo na auto wa amai ai le mamalo le atunu i so se no fonga ese. E tu ina mai fuo whaile leanga po whatoanga i le maketi nei i funga lei nei i le taiau nei. Tele le tūlanga le talo, ia o lo whatau wina le luas fuluta la ma le tolu se fuluta la tau o tau talo na whatau wina. Ese a fio anga e peo na fio mai ai i le mamalu le atunu o lo whatauina whonga tau mafa fuo whaile le anga i tutono le maketi funga lei. O lo o maua foi i tūlanga o au whai o atonu au ma so se vaenga o lo mau le atunu. E peo na mori mawina i le tai au le nei e ma sandi ai lava ona tumu le atunu e anga i atu mo le whainga o whaataunga po tonai mo le sapati le aso tai au. E mai tawina i tu langa masani e se mai aso le vai aso le aso to na i lava ia e tumu ai lava le atunu mo whainga whataunga i le maketi funga lei. Tau lunga tātou pokarame e pēna tātou mafutai o tala o mena te tupu Samoa nei le nei vai aso tātou whelua i le nā vai aso fau pe au lia i le ola ma le malosi e mole nei teimi manuia le whainga nei vai aso manuia fo i le alo atu mo le sapati le aso ataya soifua.